jing shajin Menteri Sarkar uba sustenance sotun kalong ka jing kmen ya ka district barok kawai akaba ki jing sngongo bat ka jing penan buram kampat kun namar ude ubriu uba kampen uba barok ki padba ki ie bat sngojan na kalian ki nong ilam shnong ka tham ribhoy apo kalama ka sinjo ki rong ba shnong ribhoy district apo ka jing ilam uba bibi makdo komu chairman lembat uba PB Seliang, como General Secretary Mendasingi, kila pen ko buram yuba sasana sotun como Menteri Sarkar kejela, ba David Ru ya katarat CNRD, GAD, bat SAD, ha ke jingelang, kablalong ha conference hall, ka DRDA, ha nongpo. Ha kate ke jingelang pen ko buram na kaliang ka sinjo kirang basnong, kila pen ko buram ru, da ka John Rindia, Sintio, bat Momentos, kum kadang ke jingsa jingkan mau bau ba sasana sotun ulayo besu haka kenhun menteri ke sarkar jela na ka benta bandang bateng ke jingsha kri pai pa khamtam banwanra ki kampen roy haka ni ke sngi na lor ki rang ba snang la sakiru da ke jingdon lang uba Merrill Bond CM MLA ka nongpo uba Ferdinand Karkamni president ke KSU North Khasi Hills district ba Bawantepor Marwin, Finance Secretary, ka RBYF Batkiwiki. Kosong yang lang baru. Kalau ngi pendam kam ya ngi pendam pulang ya unong hikmat jagri boy kam dei ke besuk banlong MLA ba Meralbon kubrisbun ya ka jinglong MLA jopila artem ba sotun kumju kam dei ke besuk sibun ke kumtho mentale lagi comments ki bajat pagajat kini Henry ikan mau ikan tu ketin ke bawang ba hau rambak ken kadang kemon bejon to ya ben san po ben en rengem la matra teng ni kesing is mo ban ai bolong ka sunjuk ki rambak snong ki nong yalam snong baro sir ni ai bolong ye pi ko mo minister baneng jong ka dong ri boy bi ki ni la sisa ki don minister ki ba man chuan rei na smo bo ki ni ki minister jong pi ka compare ta si namar ba ngialong bo parolong ulong birang basnong ya ketika jimput ko porom kamde kata ka jingle politics bidangi ladawan ulu la kanu ko parti ru habu dehu menteri jadi pada akhir pada distrik kata ka ni ko apat kan sai nama ba la sai sisi dalam lani la sibit dalam mi ke YouTube labi social media ke sabun ki pakai talk ki sabun sekenal ko diong ke saya politik di sejuk rumah strong dokumen kita rekai ke bana kalian jong ka sejuk ni ko apat keren haba ulu hikmat ubang hikmat ya kipai ba jong ka temri boy lada udon no parti ru hikmat na kata kipai ba jong ri boy bi ke jadi dina kalian jong senjong ikwa ikaban kickbox terang officer akaba pinang yo ikamet ka besar ka fine yitep bamanta ater bilo job kum MLA bamanta no jong por kum MGC jong jirang konstitusi yi ya kajing terekam jong pi bat dei ba kajing terekam jong pi ba piyo iya kaneka syuki menteri ru ngimla menlen ni kata upai ba bi jong kajirang konstitusi ulai kajing kersan ka balat ba IP agaba pilong kum MLA MGC bat menta pilawan ra ko burong jong kari boy ga bi kijodi hakisnem ki belek ni shwa hawan ko belakran dei ba magdo ngiliyo iki minister ngiliyo iki chief minister dang iki kintai benai ki beladap ngila let on tap dan burong ya kamet jong i doktor di lapang kumuwi na ki menteri rangba jong ka jela ka jongi e hadin ba ka ji klap no ka jongi hadin ba yul dapat tap mi bujri pat sa iba soton badan soton tinga kibilti ba iba de soton ko indeed inbot ki jinjat
kaba kini kinong elam ki bamanswa kilale na kamanta ka ni district report ka bi ikijani tiko pangitip Bagrimboy district gilasya nyaw ya ka kung ka aspirational district ka district ka banangsa din habaro kilian pagkawi ka mga surutunat pagtempaw pakatong jong i Dr. Didi Lapang hangapor ka bayang long kung umitri ng ma patung kaya mali jong kanong po kan si kalong banrat din kong ay kajingduk kajingbik kajingpang nang ni na po ni Nagathabri buhay kalapan mi ia ki laingut ki menteri rangba imhe Dr. Didi Lapang ilalong sansin di jadi rembai sisin di ike maulong sisin bagi menteri sorkar hagi por ke beladem waktu beli mukti lalong bastan liwis rembai Dr. Celestine Lendo dah sekian lama mentang iyo saya dan sotun ka jing slim ke jing lengkot ke kapor kala bende kemudian lagi senem kala bende lagi benai kala bende kapor ke lengkot ke pejrong tang baga tem riboy nilai iyo bentah bat ha ke jing ya genti jong kasin syar ke kadar pokok tem riboy nisyam bat nilap ba kalau penmi ia ki nongelam ki bala bat ya ulah kam banyalam anti hapo ke sekretariat hapo selong ke distrik Kejungi ladapin pai hagaret karyang ke puli ke putih ke jilanang kiu jungi lah gede ke benta beper ke petri kam lejong business ke entrepreneur kajing penmi ki politician ngim syamla sadin kadang kajing ong hagi juk ke bangun syua baga temri boy ke barang sadin aga por weli skur hibro onang kan mau alaban nang sya keno boy bi gi sya snurem bakane ke bensim kane kajing sya keno ko ong boy bi yangi ha ke por ka ketik bat ka penlong yangi bangin hapan tre sitom bangin le bah lagade haga pule putih lagade kejing bersang bani kun hagi no gerensang bat ipoi so thong jo kejing jong bat hagi juk ki bamenta ki ki distrik ru kim da khamyola su banong ya kata namar bangila long apar ngila kham ya rangka ngam ong nge bangila tam ki ki distrik tang ba ngila kham kiu siu kalian lagi banong daki ketin ya ka jing sobrom jaga senjuk ki langba sunong aga bedai bakai kesni ka bamapi bikwa ban nang kenti susu ya ka borom jaga district kari boy district ka bai Kejungi nang ta ka borom ka patrau ka ba nagliang honorable chief minister Usar Konrad Ki Sangma Ulajiet ya Kariboy district bandon lang hakat cabinet kejingjiet kejong honorable chief minister ya way na ki nang may kmat na Kariboy district kalong kumbalajiet lang ya baro isangut ki MLA ki bangyeron hakaju ke sorkar hagaba kejing shanjingmut bat kejing ta Hagaman sim kajingut kajing perkat kajong honorable chief minister ya kajing smoknya kajong hagaba honorable chief minister broni kajing sokya kaba crowd na kamenta Kariboy district kabi kajong batay na kata kataw na kaliang honorable chief minister Lab Haikmat sa Kariboy district banjir lari ban kentup lang hakat kabinet tina kalian juga ngesopan ay ke burom bat kejingiro ko kraw ya ka jingi ijngai lari ke jingsim kia kajing honorable chief minister na ka banta Kariboy district ke bagi kejungi aingo yublay ke jingker ku ke bola ay yang ya ke yeng kesem kejungi ya ka konsensi kejungi
ya ka district ka bi kejungi bat ya ka jela begala hebro ko kuble shibun ikinong kren ibala amin sim kebat ya kikentin kiba la sho jengmut hado kata kata kamtam i Honorable MLA John Kanongpo, Iba Merrill, Iba Laay, ya ka Jingkren, ya ka Upor, o i MLA colleagues, John Garibho District, Kelai Fuania, Kelai Pentip, Wadom Suwi dan hal program Kibaladep, Banit Penbet Jopa, Kimyo Banit Donlang, Bat Kila Ay, ya ka Jingkublay, ya ka Ribhoy,